Ayakwe womlo. Amenda evi. Metena holo ode. Amenda evi. Metena holo ode. Amemano amesie, eye na mensuale. Me fio yo ayaye bomlo de kona panye moda menye de me kio ayaye womlo ayakwe womlo. Amenda evi, metena holo ode. Amenda evi, metena holo ode. Amemano amesie, eye na mensuale. Nane mano amesie, eye na mensuale. Okay. Ma commande pour ma akato. Ndoto hena mi fanya sela kata enye jijob le bubo mi aka achaka le gapopo le kaye mi afa ngome agede mi afa edulise penu so so ma bele ke mi kona venao blada gbe de sia de mi adota flat e mi chi megbele mu egbe vide ko ekemi technical hitches e go be technical hitches ya ma bala ni na mi tutu ya ta mi chi megbele ngake lekeke kwele mi ko no me akove out yo no vide le yo no bibubu no wa chi na be hiye ka de emi akomi ape civic concern the program akove na mi egbe ni added my common purpose ma dedicate program na mi ape nyonu veto ni ape nyano wonu te peto hell once in the month of motherhood
mi akomon popo la dedicate program na nyonu wonu te fe de siande abale na gbla mi timi gbla mi awon video tagba director mi ma agblen he yibo ma kon popo ma de director Mr. Adika akofia nye fe enya sala ya nye municipal director of NCCE ho academia domendoya be ya academia mi aka academia fe enu sosro me director ogbedo na menya wa finya ayi Akpe. Director, hey, you know me video. Tami awe. Bokule komile. Still, we are looking at the. We know nkule the supremacy, chapter 1 of the Constitution. Me jago nkule supremacy. Me metan wunu tututu hafi. Me dasle enya wuncho tama gbole kwe kubena. Awunu nami video la fi ma fi mi agede sovereignty me ayi de defense play actor maoji. Ma bia kwe kubede obe no institution amadeke me alo institution adeke me pewu constitution o anye the supreme law alo government deke me pewu nyafe constitution o de leke na de apami gomena mi popule da fi mi agede sovereignty fe nyawo me no Vakwe na mida. Lisa elengo. Ipo ngo no Lisa nyeta. Tali na ya ko Lisa nyeta constitution aba. So kata o dada. Alo estado to. Enge so kata o dada sama kata. O lefe. Emi go mama lemi ba Lisa sanaka alo duma viaraka emelulu sami boglombe le so kata ma ajebe so kata na data agune yafa Dulisa itami boglombe Dulisa boglombe na sare chitre Dulisa nwa alo sare pa nyagbo mo sokle nyagbo le Dulisa mo esema mi bele null and void afia bele sema nsare kamala shiba watama wodo Dulisa yes, so kata be the highest law of the land. Emi ga gbogbombe do da sia le Dulisa mbo akpopo du mavio kata kle se de sia de wodo a. Emi pona ko agble pie de be du mavia de kamali alo do kwa de kamali. Cho the presidency, the executive. Vous quelqu'un va du mavio ple do fa bubu amada kamali ekpewu nyafa Dulisa o nene my constitution the supremacy a bo gomo ko nye be eseu kata emba mada nye suprema enye ta amada ka magbo mama ho itana Dulisa enye ta ya mara ka magbo nwa alike do fa de alo duvia de natama akpo nseu Dulisa Akpe wele nyamede nyasela monu popo swasio bena denu ya fe jedodo ameto o fe WhatsApp ji number ina ko gbeda si akto enya 024 330 7527 024 330 7527 Your director, Obe sovereignty belongs to the people. Democracy is of the people, by the people, and for the people. Abe, you come and vide. No be sovereignty of Ghana belongs to me. Alo Ghana be sovereignty lenyeba simede. Egomede. Akpe, enemi kpomi kwa Dulisa kwa akpagbanto. Article 1 the sovereignty of Ghana reside in the people of Ghana, in whose name and for whose welfare the powers of governance are to be exercised in the manner and within the limit laid down in this constitution. Dulisa Gbogbombe Ghana pe nso kata dumevio to nye
Eta shigede na mi do akoda da yi ami bro na ba de glafetua yi dumavi opa nya dumavi opa nse ta na oko nse ma akoda kona wa afia ba du akata dumavi kata da kona opa nse okoku kona eta we aduji azu the president kaka mafia ma na nye president ko enye number 1 citizen ba kaka be o president nyenya awe be na chugbeshi agbakowe na bo na ku ba ejewe na ku mi bo bro sovereignty akanya nsa dumavi oto nye itanokwe kona le akoda dama mame oko onsema kona atama jobe ngna ka waga ba nsema yokona wa yoga troga na tami bo bro Ghana view kata pense alo du apensa du me view to nye takaba unsa na president to aw ni awe ko mi afa unsa ko le president na akofu ko na Ozazam on our behalf tagbe akagbe mi cho la kodada de share mi ba aw insa mi no ami pobo my exam de mo mi to jita mi kwela shi o be magbe nsema vovo itanami sovereignty belongs to the people and the kamije mi agbonya ba nse akanya akodada lo form political party pe nse wa anya dumavi oto tana ko mi afa dulisa we ale gogo amana kama achogbere ka lo parliament na achoko mi through Ghana was one party state be America du pro have what ka ko akpo mon akrodu ami ba awo mi afa dulisa Madam More Hamajuta, your political power belongs to the people of Ghana. Thanks, Akawakoche, Ngonola, do a view to it. Naho 18 ko. Do chichi, to Yadiaka. Atama Arctic decision, do a pep of Popenya. Tamiwa, no Momokata, Okopan Senawa. We as in some Akazil open common. Government leaders exercise authority on behalf of the citizen. But me only do allow I me o da kona me o mi kumya fa nsena cho mi afa MPO ai MCUG ple me o kata land executive yakwa appoint ogbona produa do me view pan sezam mamole tanya opo da shia ba okunsa de na azide momi toje to tama journalo bedu me view na tamacho let me ma okpodon de mi afa municipal assembly o afi aho MC yalo DC ya de ma assembly members yo ka du me view da kono all afuma o we da na ko akwede mo ne ma ke police relation and complaint committee investigate MC ya de ba o ifa do na ma achoja mota yo fiwa ajabo adola jidia said the mona assembly members yaka do me future bawo one onyi e pass vote of no confidence at the MC ma lo DC ma da adobala na president we e ko be yo ko dem akagba yo ko da yimo onu danyo ji ju do wala na ke ma na yo ko se ko na you must down the let's review on behalf of the Director, yakede no de kaiwa ya jeko, evala zo abefi fiela. Le gogedema, na ozubo do MCO, minister o, pleti onye wunse ni kona president. Ya ko efe wunse ma, kom madam yo me kula eva takele je jezi gedebela. E ka o lord it over as over so ameni angale so. Le mia belo do mesikede. Akpo ndeka aka mima sago mami de le decentralization. Banami dakona amade cho president basa de pa appointi wa le du agbo subola onye du eko na ba MP du edu ebe na nofuma no ano tepe tana mi omi da oda afuma bana nyang tepe kola na mi aleke wo ya mi da afuma le bona nse bogo keke akpo na mi anje fi mi omi mesego wa mama omi dedi ba wa odu afedo
ezu edu aƒe subɔla ma akegba onye miaƒe governance system a ŋuva mineva nano trɔme gbo kpɔ magblɔe la ne ebe yava subɔ ame aɖe ɖi ewoe gakɔ ge anu mama ne mama be xɔ ne na ɖu ne na tsam ne mava subɔ ya egba me nyui te ma amewo gbɔna amewo dze woawɔ ʋu le ŋuwo be banɔ yewo ŋgɔ akegba wonye miko nane yake nye afɔkudzedze enye ŋugbegble kɔ gegem ɖe míaƒe party politics me be edze be míadre míaƒe vote buying kple vote selling tawoe be zi geɖe ne edre vota ya ma pli vɔ efi be ɖe pli ɖe xe fe ɖe ta ŋusẽ ma le esi be yata ma alɔ ɖo va yi o aɖu fia ɖe dzi o gake ne mi se gɔme be ame dɔdɔwo nye subɔlawo nye gbeake gbe dua tso be awo o subɔsubɔ ƒe dɔ ɖo va ŋu fa mi kpɔ anytime mi yi akɔdaƒa mi kpɔ ali wodzɔna ame aɖewo nya hope le wosi be yewoaɖu dzia ne dua be awo me yi go kɔme yi go ta nenema wòdze bɔ anye dua ƒe subɔlawo nye amewo mi da ɖe ŋgɔ eta ɖe sovereignty a ema mi gbɔgblɔ be power belongs to the people ŋusẽ dumeviwo toe ta ne dumeviwo ko ŋusẽ ma nɔa enye wo hã wòdɔ de asi be nazi ɖe mɔ nyuitɔ dzi be tsɔ ne gava wo gbɔa woagata ma koe kɔna. Wɔƒe le mía si. Nyagblɔ aɖe gblɔ be when you pray ne do gbe ɖa ne bia be Mawu ne wòna nene ne yi va mlɔ anyia ke fia be Mawu hã ne va mlɔ anyi ta dɔde asi le asiwò abalia ne mi ƒo míaƒe dulisa ƒe ŋgɔgbe nyawo the preamble la eƒo ŋu tso nya gbe ɖeka probity accountability nyateƒe toto kple akɔntanana ta the accountability aspect a enye dɔde asi le mía dumeviwo si ne mi ko ŋusẽ kɔ ne míaƒe miwo mi da kɔ na wo vɔ míakpɔ gbɔ be ŋusẽ mi kɔ na wo ɖe aleke wozam ɖe nyui dzia alo wozam ɖe ɖokuitsi be woƒe gomekpɔkpɔ kple woƒe ƒome ƒe gomekpɔkpɔ ta dɔde asi ma le mía si be afta akɔdada ko mefia be mi ko power na wo kɔ ŋusẽ mi koe na wo kɔ vɔ eye míakpɔ gbɔ be ŋusẽ mi kɔ na woa ewoe ƒe ŋutidɔ nyui ɖe eye dɔde asi ma le mía si eta wòdze be le yi sia yi mía have public forum adogo míaƒe elected MPs o assembly members o kple other nyuiwo abiawo ne kpɔ gba le míaƒe the national level a wo have na press conferences o minister yake le dɔmaŋua wava journalist o accountability series journalist o na bie nya ne eda kɔ na ma vɔ ko ŋusẽ ne kɔ ne va mlɔ anyi efia be ne mɔm be mia wòdzi be awɔ kple akɔdada woe gake ne ele ŋu edzɔm xe ya aleke wòdze bɔ anɔ xe ya medze bɔ anɔ nenema nenema democracy ɖe sia ɖe yake le xexea me godoo nye democracy gãwa accountability nye ŋu ɖeka yake dumeviwo katã wolé na ɖe asi eye dudɔwɔlawo hã mekpɔna accountability abe futɔnyenye ene o ele míaƒe teƒe aɖewo ne enye ɖevi ne be abia akɔnta edu kɔmitiwo kɔ ezu ŋugbegblɔ la ezu amea tso ɖe du ŋu gake medze nyateƒe ma o akɔnta bia ele dudɔ ɖe sia ɖe me so far as edua kɔ wo da ɖe afi ma kɔ enye wò mɔ enye dɔde asi na wo be nana akɔnta do eta ne mi kpɔ president a le eƒe ɖe sia ɖe ma dulisa be edze be wɔ state of the nation address age ɖe dumeviwo gbɔ anɔ akɔnta dua eye woko power kɔne as president de nkawoe owɔ nkawoe nye kuxia leke wòɖe kuxia ɖa tanuwo katã le vevi le míaƒe accountability ƒe enyawo me be míakpɔ be dua natama abia akɔnta nyui ɖe míaƒe subɔlawo. Director kefi de nu ɖeka va le dzedze nam be nye be zi gedea mikɔna akpedada alo mikpɔnɛ be ele be abe míaƒe ŋgɔnɔlawo MC DC MP eya never organize meet the press alo such press conference enya be dumevi ɖe
Mon pokpo de be njamata organize press I ni asiube nova na akonta la gomama akpe enye du akata mi afa do da si be mi afa de mi anu ni tana kpole mi afa assembly o la assembly meeting le shiada okpana mi afa MP so this year go na if address na ga MP an go na if address na ga ana mon pokpo assembly members so akemi omi cha bena bia de la usia wata ma bia me omi da kona tana mi sovereignty penya gloma mi jibe do anasa go be do da sila show be aba mi afa du me na ya odu community meeting akpe the assembly member alakpe MC akpe MP me onye government appointee so me o ukona duga ko na fa no a be mi akpo na nya de nyam mi go masamo nya bia no ada go manami Director, I feel like Chamaka that's ya that now for the veto any assembly member like unit committee level. Pay me about the basics of Monu Pokobani Adenu Duli Salo Dupenya Oma. Me any committee members who assembly members organize the meeting. Nami Legodeka Abenya feel never Nila never elected area since Nichia. Assembly member, Nyamasebe organized meeting at the care of this nature. The only one, Henry Don Kujipuenye, AU war, aka Nuka Electoral Commission, Vawa now, Aya Quenye, that's from now. Tanelio Jode, un seka lenyesi, lenyevenu tome, de Enyayo Tobi. Madam, be a question if assembly member alone ya left over. Akpe enye mi akata mi afa to da si abale ma gledon go ene but duo awu du takpepe I invite to assembly members so tana mi nye du ade e temi o da cover imon pom mi onye mi afa kuhie o akwa nwa to mi to enye bare afi assembly member na ida assembly meeting na eje bo ayo du o kata lete awu etufa takpepe pio nke je mi apakuki ma ina da assembly meeting na makoko yi akagba practically Ima womu kakana gere du ado ma opa du ta papa de shado jana gbagba we invite assembly member no aba anu yo do ma ita do da sile mi o ye sha ba du ma wiwe na aba to biwe na aba du ma gat biwe na ba na mi afa community meeting wo mi a invite mi o ka mi po ba o hia du do wala mi afa du ma kra said them monami be mi invite o aba de ngoma na mi kudo ko do na mi o ji mi ma go samo na mi atama sa go mi de tan mo katanye mon popo li na mi atama awu bia nwi to asen go mi to le accountability penyama akpe anya sela me kale blog ale betere jina be mon popo suasio be na denu abe jedudu ame ni abe WhatsApp 9 di natanto ofe gbeda sina domi agbo eya nya 024 330 7527 024 330 7527 no ofe gbeda sina to fmi va kwa ni ahle na eduaja ase director ni ayiji akpo nouveau vie de quartier que la constitution chapter 1 emeko etoka ekonucho defense elebe ni akpogbobe me defend ni ape constitution no be the defense of constitution de enye abedumavi ye konye pe hunse kona president eye ya cheko tia ama obe no wodo de no kai kala nyesi ma wa abedumavi no over the defense etumele nyesi o atani di ni abajele ta se no prepare na ya be bovito prepare de enye le yo be de wode no kai nye be do da si maka wo in terms of what defense akpa let me defense of the constitution blomde mi blomba afo ani ade bananaka mbananaka ma jole mi afa dulisa jio dulisa plepe do ho itama okodo ndeka egba na ese
fliade ya ma de gbogbo be yo dodo won be yo awu president alo yo awu ku ina senyama abaduma vie na ododa shili bena na mewo je wasia ana wasi ababeka how mi akpo mo Italian people be for whistleblowers actor anam ya safa ma whistleblowers actor edemo akudo oparo dadi bana mpo na no chitrele duanwo ami agere oji ile nyama gbogbo no mi na onya ba minya ya gbo no under the whistleblowers act na agboyi mi choba yi police commander gbo fifi line ina senyara ina powa nyama ajabo adafo amado degbam opota doji mi we adota rege ava akos confusion lo ava titre duya dulisa na mara titre president pagbo kofi ava titre dulisa ajibe ade dulisa na mara titre parliament titre yafa bon ko lo titre dulisa pledum du après constitution après dofo kata na mara titre nko titre dulisa tami bobromba na kpona na tefana na ma na kpovito gba lo badagba agede amagaja no anyaba enye agbo millennia ibloma na the whistleblowers act na konya magadi block ofiafia ba jibi agbo na ma ba nya agbo meleno na no nye kloduma nye nko magadi le tefaraka banya asimesi ba gbonya na eta sada mo ba na information kude ngbegble wala alomi obi achitere edua pe dopo to the president down edua doda si elemi shi let me defend of the constitution but anya nya pa doda si ba mi awafa le mi afa fa nni okata anya dulisa pa dodo wa mi anlo da si mi choba kpobito onye jidudu pe do for the kaka constitution ledadi esebe hamobwane aloduma viaro ujibe yawa tojo police station ale doda shila shio bena na to fifi povito ko dofa no wa ujaja do be no mama maga yiju ala bena na yiji ko fiaba duma vi mo chitre constitution afa do fe o do dari nya police service no nya army no play do ko bubu kata ita mi afa doda shembe. Let me defend of the constitution, but me resist. Me come any unconstitutional act. One of the share that atitre tumo fafa, atitre dulisa, pani no mwa. Enye one yake atitre le yafa so. Tana kpoma tefa. Ajabana na tokla. Majabana kodo kyo akodemu. Mapuncho president ba amada na attack pre alo amada dodo wombe you had the plural ejiji coup d'état kletoa enye wona de aka chitre de dulisan ibo gombe gbe aka gbaduma vio o decide we you maga wafu na dulisan wa ba gbe dulisa pe nfa bamaga ala bana dulisan du vio ma defend state institution no nya du ma view mi sugbo institution so plan me ole institution mo tefa na du ma view yo nya ma soboto o ma pede ngbe mi wa fu play dilisa ele dilisa pa fu o ma mo le fu o gbe mi na tukla mi onya ngbeglo ayo hia nsala nya ngo nya gede honka be wona iklo wona mai do ko ya o play me o ma etitrele dulisa na declare opo wona no le mbo mi poduma vio yibon e odu eduaji gede le wona de okopọ ba anya titretichi aka Supreme Court ye bon okata pe loloto a sede mo be le khamo na no ku de khamo ata mo declaration bon vio a anya do ina de hon vio against wona afforded the car for the du ngonolao o wona eke na mi da shi omu a upo wona ma anye abrode hohore mi omiashi. Okay, Director, there is a school of thought eglobe medidibo over you na do kujile ni afe dukoima Delta Forestall
over low pamedo no open court judge your crime server full no see over get any other court ho wa mo apasesen enu mi oku me school of thought go be edi le fona nia come view because ne vonu ganche ni ku me na tanjo bi ko mu sen be te ko de mi afa president ple efe do wala si o lebe no da fo gakele goma mela le Ghana specific example ma o me da fo de ko le goma me de ma de jile ma lon kule school of thought ebe no me ma o di ejile do me view ba ko in an attempt to defend the constitution because me at the end of the day o here be du ko ne da fo la metan da fo tane nche mo ga ka ba te federal wa ba kom ko de me la ko le bo le goma me akpa na mi po wona mai jile Kumasi pe kota de aka edumavia do be nya akota gbaja to yeah o gere honwa ebe aho pa ma e ma gba mi si be o mo kata da fo mo prova honwa e honwa na option mo be bo ayi mo alo akhafe o ma de le afo ya o de e ma gba mi se be aba fani ona wa okay afia be honwa da fo de agbe ma no mbo ma ga jo aso mi bo be se mi va o se le parliament titre de parti vigilantism ple langard for one tare ko de vigilantism act other offenses act se ma we be na ko do ki ko de group adam mi va o ngbe blande mi zelangu akami afa wona wa titre de seple dodo mwa sema gbogbo na imo maximum of 10 years akale mi afazo zoma emize lanwa de po yiga lo tuple na no the minimum wa de mi mo 15 years up to 25 years that's ododo be na ma de ga da forma le group adam emi titre de jidudu pe do padam alo migele mi afa kodada yi yo ma ko ballot box platform emi afa wona chitre de du ya fa du lisenwa esena from we are the punishment is very rigid so 15 years to 25 years atama imo for being part alo na pede group adam mi akode afoma kenye afoma jamaje etami gbogbombe esa ododo kude dumavio ke ada fo achitrele du lisan nma ajo meje bo ajo because na po ya first so ya dropo a povito na de kaklo la nya dropo de sia do police ono na ka kamenye bo so sugbara unless okonya da gbona ya ko ba nya ma du ava do sugbo akeno mo ujaja do mi to a mbubu atawajo hame ujana gba we ulona povito apa sugbo ko Canada fuma ita mi be defend of the constitution mi go be do da sila show elenya ha shinya we mi akpobo be dulisa ewodo dumavio ha o ko do da si na mi onye majamaje na mi da cover 2024 mi potefo azan dumavio no bisi ya do pa apoma plate to pado no do pa fi o koji o tumla do ba mo yo pa mo va material long fertilizer klona no do do le te pado hey onye ale anya o defend constitution o na na akanye majamaja mi ma demo be na ijo okay yeah that ni ayi po de ma bia be no kata constitutional rule elevevie na mi ape national stability akpe let me constitutional rule bloma alo rule of law mi bloma ya fa wona kata je wa zone esse pledodoji na kumi ala esse pledodo mi nya ba esse pledodo woni ba fi de sia de am gbe to fofuma no na fafa no na nyi gidigidi ple no vina children no vian ako igare no vian pleto a emergena ta esse pledodo ye million na kumi afa preamble
Dulisa ƒe ŋgɔdo nyawa. Mibe mía dumeviwoa, mía zɔ le se kple ɖoɖo dzi. Ta ne kpɔ hafi dukplɔla aɖe na ma ɖe edua ƒe ga azã enye dukplɔla ake dze be wòawɔ budget akɔ yi ɖe parliament. Parliament ya ke nye another arms of government because of checks and balances na kpɔ gbɔ be to mɔ me ƒoe de me approve those appropriational law nye se ake ne mɔ dukplɔla vɔ atama ze dua ƒe ga no ze va ɖo teƒe aɖe le fa ƒe mama yina me kpɔ be awo mebia 5 million le dua gbɔ le parliament wo approve na gake mekpɔ be meze 4.5 million 500,000 ko susɔ 500,000 mete wonye kplɔ ge mawu ƒe aŋua edze be wagagbugbɔ va parliament ake with supplementary budget waga approve afi atama agagbugbɔ ye aze ga gbɔ nenye dukplɔla ɖe yo ma approve ga na one zã etsitre ɖe edua ŋu eta mi gbɔgblɔm be le míaƒe zɔzɔ me ne va míaƒe municipal assembly ƒe district assembly afi aze common fund alo ŋutɔ ƒe internally generated fund edze be woawɔ budget akɔva assembly members wo naxɔe de me ana wo mɔnu afi woatama aze ga mɔ ta mi gbɔgblɔm be constitutional rule alo rule of law ele ale gbegbe be ewili kple ɖoɖo ne do le constitutional rule te ege ɖe bugabuga ƒe yiyi ake nye military era wa ame ɖeka tama tso egba kɔ abe wò se be se wɔ tso egba dzi ame aɖeke be kpɔ mɔ aɖu ŋu zi eve le ŋkeke mu ame sia ame ne ɖu ŋu zi ɖeka kɔ vɔ ne wò de se ma dzi edzi kpɔ ge be ne wò dɔ ame aɖeke mekpɔ mɔ azɔ mɔ tso hoa va yi dzi o le yiyi aɖewo me nakpɔ be the moment mi the rule of law da mi va zuna abe mi le animal kingdom ene elãwo de ne sana ɖu ne sana ɖu ye wɔna dɔ le elãwo de the moment rule of law mele du aɖe me kɔ ezu sese na ɖu ta ne mi kpɔ Ghana ƒe ku eyiyiwo military regime wo egba ne gblɔ na ame aɖewo miwo teƒe ame aɖewo kpɔ le eyiyi mo ma wo magalɔ be edu ya nagage ɖe eyiyi mo me aka ame aɖe na tso ame aɖe kple ƒome aɖewo kuki le wo dome ya me le soja me alo menye gbadagba le kome eyiyi ma za ge be yiyia miawoe le dzidzi ayi ava wo ŋu le dukplɔla ƒe ŋkɔme agble ŋu axɔ amewo ƒe asigbawo ta ne kpɔ yiyi mɔ amewo se veve ame aɖewo ƒome aɖewo zo hiã kametɔ va se ɖe gake ne egba wònye under the rule of law ya ame aɖe xɔ nunɔmesiwo kple akpasesea ayi ɖe ʋɔnu na ge ɖe nyama me atsɔ afia no be nunɔmesi ma nye tɔwo xɔ le atsioa edze be woatrɔ vɛ na gake le yiyiwo ke rule of law constitutional rule meli o mele nenema o. Okay, director wele enyame de na mi. Director maka yi kpere ya bia be de doda sika le miasi abedu come view fundamental duties hele miasi towards miafe defense of the constitution. Fundamental duties ka wele miasi abedu call if it comes to akpe nemi fundamental duty bo ma mi bo be dodashi akenye dodashi gbao dodashi vevio akele miashi abe dumevio ne miagbo be gba anye miape dodashi be miabu dulisa constitution akenye miape eseganto a bubi tohe de nanu ne nanu buma ma nwoga titre de nmanwu okay ta enye miape dodashi be miawo de demonstration ha mi be miawo ese de mo me o demonstration ka ka se ma no edemo oji mi ato under the public order act be mi agede mi ana kakla me permit formula ka mi na kakla be mi o ge ile wo ma nya kpogbo be amara ka fun no ma shi alo director ma get many lawyer enyo ga ke zigede a enya ihe na gbora na mi be ni awo demonstration ha bobo over nya police o alo povito ko yawo adibe ne yo china obe
egbe matanwe nkekele matanwe matanto fio matanwo ke kuavazu jizizi he mele monu na du come no what demonstration police notification elle preventing amo from doing demonstration leke ta o lebene no sigbe akpere mi po mi afa public order at mi jige mi de mi agede public order at ama wonye ese viviade ehia na mi akata le mi afa azadupo le mi afa dupo na uma aje mi awode ese badme demonstration ko okay anakpo ata be at least 5 days to tell me now any special event aje wona na kakla kakla mana ganela fia na nwa ogale na ablogiz oganela fio na zozogale yi aka na oga aje bana na kakla doda si le povito si akobo owe notification at home kama tama jobo gbe akagbodo ko notification amada ko notification don go now be ha ya za afuma no yaka na dibe ya o dupe pepala okay tano kuna na makaja waja kwa bakpo ba awo kama vama gamile yi de kama awako munyambi kama na kuito yinti awana ko yotro awana de pankaka wana nyanya yese bobloma nona minyanya ba yi ya bibe awo demonstration alo ya ozo abrodia yi ya manuela ba maybe there is a national assignment na naji like who povito akpaganto aje bo wa pede egipe povito ta who matamana povito bososo ya ka ajom yanu bana mi atamo demonstration I said them over povito na suggest na mi bo onye assignment ya bubu ya la fia yo povito akpaganto ko ga ya fuma aje bo ya joduma vium ba mara kama ga gare ku hiya ne kama ta ma we ba yo mataman ashi daga kankaman no brenami asenya no brenami on ajaba mulinami anami bo wetu be atwa shinka kan this in your reason na mi gba emi respond over you no den kaka di aden kaka I said the more we to na rush either home for the magistrate or circuit court our an injunction order come I said the more the magistrate ali pa ko ma atabako order call you assign now or save me because you have people more other formal now man that formal call contempt of court it's the bon apa SOG ta na cover aba jirudu avai ma pe yi adoa demonstration no jibe asubo vovo via no yi ita povito no ashidum demonstration no ji akama gba to via the Supreme Court achi trader povito ko no a Supreme Court rule but demonstration is a right to my view per buffet tamana kamata makamonyo itanya judgment adeli feel like chitrada povito per ashidodo demonstrators so they are oji what decide your way decide na yoba our Supreme Court but how some of the money can we look at public property, protection of property, and their fundamental rights. Me, I will look at Pamake. Let me. Our Pamana Google. I'm a plumber to Lisa. A Pumon, a poem, Yama Dumbo, to Lisa Pansia Lesia, and Salesiva, Wapuli to my view. Boma to the terror. Eke Julisa bedo da sinye mo wa abli etumejuka kitchen on water ma joba amara be pola ma we pakota lulu ta ifogba echo iba wa nibadi playiga dola nibadi mo mota saga no ko fo so anyi ba ma hola awo Julisa ma de mo ne mo ami go plomba Julisa anye Julisa ganto onye se ganto a me de na ajilaji mu me discriminate now be me anye egbegbo ya to
me hanye gbogbo ya tota me pomo a o property alo planning bana fi me pomo alo me hanye party A me hanye party B te ya pomo o bi ya me pomo o bi a o dulisa chitre de dodo ma ta mi gbogbo dulisa epe du for the car enye begba enyo ha mi afa du for abatu me bi ne ba mi awo anabu dulisa lema o ma ebe you public property so do apam no ma shiwa aye mi akwato da shi mi akoba uleteti kokoda mu a aye mi akwato da shi unde shi ade ami awo eduma view na chile de kawo na unity ta na mada to fifila ipa mfuma ethnocentric comment o afo nko ade bobogla na di ablonya de ko abado di fun bobogla da efia ba mama pa wona achitere dulisa no ko dulisa ba mega charge le asimu mi gogo mbara anye dulisa pa dodo enyo ha mi pa dodo asiba enya gbo le dulisa ma ele po preamble apo to probity accountability rule of law enmo katanye principles onye le lani le dulisa pakpa di tamio ha mi akoto da chaba tu bibi mi akoko ba no we probity akanya nya ta foto to a na mi mu oncle etu foto are o da mi le tu foto para do da shile mi ashi mi anya ta foto na le tu Okay, yo director wele nyamede ogbonasi gede be adihime vonale agbon afi woda sile agbon mi abe ye la ye wole enwudo da director maka blena enya sela obe mi atande no jeludu ame eye ni abe WhatsApp number he na tantuji anami gbeda se nya 024 330 7527 024 330 7527 director mi abe he ye waye ma aglobe na ko be nya buta o be namle maybe adabo bu fm na beto na me de la siwa na ko awon agbe ko ka fini o ka kala le nya sela o mi gbogbo me nya pa du fo wa o so na du atu pe nya pa to da shi o ta to da shi le nya shi abatu bi na gba mi dulisa pa nya gbogbo ale ya dulisa pomse wa pade mi ata emi o ha to da shi le nya shi ba nya wa pade dulisa ta na mi po na no oji le te pade le nya pa border oji abale ya mi play national security play na mi bayi apado ya ba if you see something say something aka shama to da shi libe na po na no jojo le border oji aka no momo atama we be aglaje ha bobode na gere to come you ko mu na ko amu pe kishno mu play korani akovia to da shi la show quickly the kawa na bevito kwa dopa na national security lokata ocho de lemene the dino no kwa do mi akwa assembly members so mi akwa MC blame pio na wanya ba out zonzo ya nye akpomila because wana naji mi akalema ponyo bana nya koga kobe tangu kata nye mon popo ona nami ba mi akwa wona mi akwa for the wa na mi ada for be dulisi anata ma no de bi pe dulisi o kato wa ya e jiji le me nya pa de do ka da ka ka wa jiji ko nya bo jima akba po black to water o me mi adu me mi dulisi nya fisha emi o no ita ga sile mi asi ba miawe waiji ba dulisa na tama achi emi akata mi achi bi ga gbogbo apadam na Nigba TV na mon popo na the National Commission for Civic Education ba mi adroje plan ba yaga bostro ncho mi apa constitution mi mon popo na mi apa ajo habo the ofo ko jibe akọ ado ajo plimi le mi apa program ya what about sustain le mi ata ma le program ya la si wada pele mi
Yo, director akpe weba onyo kayi ye wa ye yidami ma common boy ada akpe na wonya celebrate bo be ho heyi no mi abo mito no soson ya me egbe nye gba klo mi asran be to da si le mi asi be mi agbogo mi ape dulise a mi defend mi protect mi make sure be emenyawo mi kole dowo na edu abe nyonyo mi ada gbe na mi mi aka gbe adon kuji na mi be ne blada gbedo a no nya ku ga tonku na yo no vi na wa yo no vi bubu mi akọ mi ape ka ku mo mi ape tv o akọ dale ebe nigba tv be ni ato enu soso ya me abele ke director gbe a ye ku gbo wonu ka mi ni sponsorship di fact pe de mi awun abobo ire be nko se ayo di bani mi dogugulu mi abe ajomu emi aje mi apede mi awun be mi abe nu fafia wa je fi ato na je gato mi la mo bona mi emi ayo mi ko chumi abe number o je 02433075270 go ni a o mi abe gbeda si eye ni ayide nuka nuku ma bla mi apede bla ke mi atanwo apede mi awun wa we wanyo Mata kweto ke veto maka kon popo la kata kweto ke na mi apenyon mi celebrate ni ela be mi la nuka the month of mothers so celebrate ma common popo ha mata kweto na Gladys Adrago anye sister yi la baba jela ni to nyen gbesi am le ile bobo we le nuo apena mi ke blada gbe wala o ya mi akatogo bye bye. No silence ever English dictionary. Ya pepe. Mais si dictionary ya ka zo afi e passer K. No silence ever English dictionary ya standard ton ya. Standard ya. And you know the view can le basic level. And you know American le SHS. And you know American le university. Allo le language yo. Nenya make manya be view. E be a strong be ha. No silence ever English dictionary. And you know ha. I'm a make nenya be view mo jura po. E be a strong be ha. No silence ever English dictionary. And you know mama. Na le din le go so mad na pula. Atia place order le Amazon. Allo number can call screen Nigeria. Opo to me to the can WhatsApp afisi african la ya call no silence ever English dictionary akwa koveno akpe no silence ever English dictionary enyon to